Nomshumane noMvangeli ufaka ubhemude esontweni, uhamba esontweni uzofaka idansane, uzogqoka idansane esontweni, uze ngalo nebhanti uze esontweni, uze kaPaulo noma uze kuShembe. Abaqinisekileyo ekholweni. Indoda ithanda ekholweni ibisima isekhaya ithi lala nathi, ithi mayithiwe eBoxeni, ithi vuka nathi, ithi ngo-12 ihlabele lithandaze. Nibona niney'nkinga uShembe anganiphenduli ngoba kanithandazi nithandazi mawuqalekile. Nasekuthandeni Bese uyathanda, bona uma ungathanda. Hey, bakhona abantu abagcotshiwe befundisi benkosi. Ngingabona abantu bexabana, umfundisi nje kuleli bandla dlamini wagcineni ukufika. Noma uyaqala. Khuluma. Mbuza ukuthi mina befundisi bafika bayafika kuleli thempeli. Manje baba uma befika kuleli bandla ubaphatha kahle. Ngiyabona. Ngoba inkinga enkulu umfundisi. Uma kufika umfundisi ethempelini abantu abanamsebenzi bathi akahamba balandela incwadi bethi uma umfundisi bozifundisa wena usebenza. Kanti umfundisi uma igcotshiwe kuleli bandla abamama uyondliwa ukuthi uma kuphela isikhathi sokuhamba kuphela idlozi kuphela ilabizo umfundisi ethempelini bonke bahlala phansi nibanikeza ukudla bahambe ayihambi indaba kaShembe nibakhulu. Nasekubekezeleni Indoda ibisibekezela kuyasinda ukuba indoda. Ngifuna ukugana jahile kuyadula ukuba indoda. Ngoba uyamthatha umfazi onengilozi eyakwamawabi. Uthi uthatha umfazi unengilozi yakwaGloria. kunjalo abesifazana abakhulile nomama abakhulile abahambe ngokufanele ubungcwele. Umama engabi nesikhwele ekhaya azakhombisa ingane adonsa induku yangihlanyela nje baba wenu anginamsebenzi na ekhaya musu kuba nesikhwele izindoda ilahlekele ukhiye 21:19 amasasangiphile qhubeka wena Bangabi abasebayo uma nje ekhaya ufundisa ukuhleba ngoba ingane iyasebenza ngoba enye kayisebenzi uthanda lesebenza hayi dolethelo shekhathe usunakana nayo uzuyikhathe kobhuti abadala ngoba intombazana hayi mina baninako laba baziphuphu kobhuti bakho ikhukhumale lengane mina mama uyangithanda hey ngeke ngikuthande ngomsikayihlo wazogana wena hamba yokwakho wakho musa bangabi izidakwa ungatholakala umakoti usiyayena nje umakoti babona uyadansa lapha egcekeni kribati more uyadansa umakoti udansiswa uyabona uphethe ifoni uyivulile kodwa ugalile usemsini ngenkathi idlozi liphuma lihlale ngaphandle ngenkathi selingaphandle zokubona ngeyikwelete ekhaya bafundise okuhle nifundise izinto ezinhle ukuze bafundise abesifazana abasha ukuze nifundise uqoqo olusha 6:10 nifundise umakoti njengoba sikhuluma lapha amaNazaretha sikhuluma indaba kaShembe weka nifundise bathanda amadoda nabantwana babo ithi le ncwadi bathande amadoda abo abasawathanda amadoda bathande imali 21:19 uma engenamali kuthi ngenzeni lento imali yabonga ubonga ngisho 100 kuphela umkhwela wakho ngoba imali iyinto enzima kodwa lento uma uzothatha ngathi ungabongi athi kodwa phela bekuthi ngumsebenzi mina ngithi kangiphuma ngilamba vele wawungalambi wawuhle kodwa khona into wawuthi uNkulunkulu emzala kwathiwa ngizela intombi akushiwo ukuthi ngizela isikorokoro kulungile ukuhlala ehlane elalelani lezi insizwa ake nibuke lezi insizwa efunda namhlanje niqashe mfundisi ulimele mfundisi singashayi ngesikhathi sibhedlela inkonzo ngoba besizolapha eSwazini namhlanje sifuna uShembe la eSwazini nina ngoba siyakwazi simbone ngifike kwamhlaba lengane namhlanje kukhona oyihlalo labo oyihlalo abazokho sikhombana umuzi umuzi wakho ningangibangi nakho umuzi lapho uShembe kwafa khona nukhali nakho umuzi wakho sizosuka kuba sizokhanda uShembe ufuna ubunye khuluma kunokuhlala nomfazi onekani start to repeat again boss kunokuhlala nomfazi onekani othethala phansi ujahebe umuntu wakumpozi yakuthethisa qala phansi kulungile ukuhlala ehlane ethi le ncwadi kungcono ukuyihlalela ehlathini ntshangase noma uyohlala egqumeni kunokuhlala nomfazi onenkani ukuhlala nomfazi ongakhani egcekeni kwara wiri no dora mifa so hard like uyathetha ekhaya uze kuphume idlozi ikuthi ikwale ngoba ingwe lapha ekhaya isiyanele yanikeza umesi isiqindi yasibona ukuthi nema rights apha egcekeni
Khuluma. Shaya. Kukhona Timothy 6 verse 10. Begin izini. Ulevi 19 verse 27. 4 Isaiah 1. Wemadoda. Kukhona into engabonakali namhlanje. Namhla mina ngithelile ishi. Hayi. Timothy 6:10. Khuluma nayo. ngokuba ukuthanda imali Hayi ngokuba uthanda imali. kuyimpande yakho konke. Uyasuza ulandele ngisho umuntu ongumfelokazi, ulandele ngisho umuntu obulala abantu ngoba uthanda imali. Abanye ngokufisa bahlubukile. Abanye ngokwefisa imali bahlule khona basasabathweni bayodayisa nje manje khona basedrobheni bayothenga ngoba bafuna imali. Bazigwaze ngezinsizi. Uthola ukuthi lo muntu uyayifuna imali kodwa uyahlupheka unosizo oluningi olungapheli ibambe phansi. Manazetha manje njengoba bona labo shephisi esibadayo balibulala iso. Ithi inyanga yezulu bayifika entabeni zakwamthethwa igijima lapho iyahamba masiyetha phezulu iqhamuka phezulu ithembezayo yathi manje ongena ethempelini yasibamba eledandi yasiqalaza ubala yasiyabuka yasithi inkomo seyibabulela abantu baphathwa ngamadolo inkomo zidle ethempelini. Baphiluwe yathi hawu inkomo zidle yasisondela inkosi yakwamthethwa mfundisi yasiyagoqa uTemba wayesethi baba nkosi yamakhosi sifakwa yimi usuke ngithi asithi utshani iheshe amanazetha akho baba wafuna ukuhesha kodwa wasuka ukugida kuphela wathi sifakwa yimi wayifika ifaka nje bese isituli ihlale phansi ithi ngoba bafuna ukuhesha akuheshi inkomo wasithi hawu ndaba ezitha inkosi ikubusise ngoba basebenze waqala wemanazetha ukukasebenze ethempelini lokhu uyancenga sengathi imali yempesheni encengwayo lapha esontweni kuyasetshenzwa lapha esontweni kuyanikelwa lapha esontweni hey nibona uShembe ngesingeswazini ubhalwe yithi thina manazetha uma singavula thina manje uShembe uzongena esona alambile nje amakhosi asizwe avalwe yithi manazetha ngani niyahamba benemoto yini ebuhleni niyekubhoda nemfuno ezeswazi ngoni jangazi Shembe siyamfuna eswazi angithi ningoyihlala uShembe siyamfuna mola silahla ake sifole uShembe ungena wonke lezi insizwe ihamba yonke indawo kodwa la sozena singena ngoba size namhlanje na ngoba sifunde evangeli ngoba besithi namhlanje kuzoshaya indishi kanti sizobuza mina mfundisi bekuthi uzoshaya indishi ukuthi inakho umuzi kaShembe ngoba manje awakhile lo muzi uShembe engasafukile ezulwini unyazi nothimo sekuyiqala labefundisi nabavakeli nabashumani ithi mayifika lezi inkomo asithi nabani le nkomo wasethi hayi baba eyabamthetha lapha inkosi uphile wasithi hawu bayibize akenibize le nkomo ngegama layo basebeneneza alazi inkomo wayisethi yasithi yathi mayibeke yasiphakama sombese yawushaya ngapha yaphinde yawushaya ngapha yaphinde yawushaya ngapha yayisithi inyanga yesulu yathi leliso kuyoqala igama kodwa siphuma ngifika mina singithande le nkomo ngisho njalo libangala ithi ngisengwa umuntu ophuza utshwala kodwa lapha ekhaya uyiNazaretha uthi lathi wena unyanga yesulu singayilandeli silandele wena uhlamakina tawuhlaza hey ifika kulensizwa nayo lensizwa inyanga yesulu iyocela umsebenzi ayimazo Shembe nansi ngikhuluma ngalo ababoni nsele induna le niyayibona nempanda yayavuma ukuthi ngaseswazini ekadlamini yaseswazini
ethi uyacela umsebenzi uma ifika lensizwa ethi baba uyacela umsebenzi akawutholi umsebenzi wathi uma ifika eguqeka ithi inyanga ethi no ewe emfana wathi baba ngakho umathwala noma khumalo wathi baba useka wathi ambatsheni ukuthi ingakho umsebenzi ngawutholi bagezele endlini ambatsheni wakhe ibhabha bogezela ngaphandle yawugeza ngaphandle yabuya lensizwa yaqashwa yakuthola njengoba ugezele endlini ingane singasebenzi nje igezele endlini nibhabha endlini hayi mina nje ekhaya kukwami lapha mina ethi simathimau uyile yankonzo ihle izinto yika ubhade ekhaya ugeze kamelweni amahlozi phathi yabuka asiza kwazi zibone izibuni zibone yonke inhlobo zibone insizwe mayibabo bese iphuma ngaphandle sikhaya asenze ingane idako tshwala sibe yonke into ngoba isifungo sokunaza lekhaya indoda ekhaya inebhavu ibhavu la kodwa ubona iququ logeza endlini linuka lidalo linuka lizalukwazi nabasekhaya komama bese bephuma bekulahlekise ngomsebenzi ufuna umsebenzi ungomtholi uloyi ungalonga umuntu inkinga uthi loye wena uthande ekhaya udinga umuntu umuze namhlanje unanto emabhavu nayo elungile ibe khona kodwa kunebhavu lifuneka lapho uma kufika abantu lakhe ibhavu endlini indoda uyibhavu kodwa uma kufika abantu abayendlini njengalena bangene babhave khona ngoba bazobhava lapha endlini olala khona umnumzane yonke insila yalapha ekhaya uzophuma usuba nebhadi kanti wena enziwe isiqalekiso wazogezisa umfazi njengoba phela ubone babamfundisi ngiyabhala bengena abantu kunomsebenzi ekhaya bangene ebhavu lakho njengoba ngomfundisi bageze ungene nomama bhavu likamama la ekhaya bageze kanti wena bakhele ibhava abantu makunomsebenzi obhavela lapha wena nobabili uma nisuka ukuyocinga iparade case ma iphuma neyobhava niyocinga iparade necase lapha enithola khona hayi usuka indoda nje nomkhizo nomwani uyobhava kuleli bhavu ngoba leli bhavu lihlambulula wena nomkakho ukuthi ade sikuphi besiya groundini eKings Park ayibona Nkosi namhlanje weyinsizwa akanyenza umsebenzi wokuthanda ushana mhlalisuthi seniwaqedile amakhosazana kwinkosi kuleli bandla ubhudla inkosazana kwinkosi kuleli bandla uthi ngoba uyayibona usuyayintshontsha uyise ehotela noma uyisa kuphi unomthwalo ongayuphinde uphele kwabakini nawe nkosikazi ushiya umkhwenyana uhamba nomunye wayibhuti wami umzala uye ehotela umshila umkhweni ekhaya ungani uganaganda kawusahamba awusahamba uganaganda Nkosi busisele esizweni